Let's go! Hi guys, welcome sa atong channel guys. Welcome sa atong vlog. So, mag-vlog ta karon guys. Okay. Atong topic kuan pambata. Atong balikan ang atong mga nakaraan. Sawa pa tay problema, malingaw ta. Amo nang buhaton karon guys. So shout out sa mga nakarelate ani sa among buhaton. So before ta magsugod guys, kuan, palihog ko og subscribe sa atong channel o like sa atong page. So salamat guys. Ato ning kauban karon si kuan, si Marvin Morales. So, let's go guys. So guys, ato nang sugdan guys, maghimo na tagtabanog. Tagalog pa saranggola. Okay. So sa katong mga bata karon, di sila makarelate ingani guys kay sila duwa-duwa. Cellphone na may ilaron. So ato sa tudluan guys no. So unsa maghimo ang tabanog. So let's go guys. Natay tokog guys, tokog. Okay. 3 hours later. So guys, gidiring, gidiring. One eternity later. So guys, let's go. Tiga to. Okay. Vacation. Ano? Tiro. You said one day you'll lift the world behind. Sad, 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 sad. You said one day you'll lift the world behind. Yo, what's up, man? Masangit daw. Oh no! Guys, gimingawan ako. Gimingawan ako. Gihimo ay gani guys. So, ano guys na itong gihimo guys? Can you see this? So, sa mga bata na guys, kinsay magpahimo, PM lang. Success is the best. So guys, mga tong video guys, hope kung nakatawa mo. So guys, huwag niyo kalimut og subscribe sa atong channel guys, ug like sa atong page. So salamat. Shout out din ko ni Juan, Need Palumagaw, shout out gaw. Pasensya jud gaw kay wa may video nga nindot mahimo. So salamat sa suporta gaw. Babush. 그댄 대체